Remix. We gotta stay till I die. I gotta stay till I die. Una luigi sapere se tato sosong lam fa so fa wala
tangi mai longo le kirisimasi le lalo langi na faatali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma faamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langi na faatali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma faamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi wa le tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le ni tausanga o Yesu o le pepe na fola fola Fia ia ma aleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le nei tausanga o Yesu o le pepe na fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi ma le tau sanga fou manuia le kirisimasi ma le tau sanga fou manuia le kirisimasi ma le tau sanga fou Merry Christmas.
de mafina, wala se tanta, wala mole ai opa mai ai roto, de te le tiamo, o ta fia solo. Tu ma mau, si mi ai tu maula. Ole ko wali hori moa atoi o mako whai noi moa. Amo iana e tutu, au i tanei ua tawalea. O mana mea, nai no po pea ia. Amo ia hoi o sao ata, au i tane wale ma whaina ngalo. Pile tula, pia pea o koe. Tu ma mau o mi ei tu mau na o. Ole po wali hori moa, toi lo ma whai noi moa. Amo iana e tutu, au i tanei ua tawalea. O mana mea, nai no po pea ia. Tu na mau o mi ai tu mauna o. E po wali hori noa atoi o mako whai noi moa. Amo iana e tutu, au i tanei ua tawalea. O mana mea, nai no po pea ia. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Nganga fa jana fa chulu ding lang ola uli Samoa la mai mo mala fa funga anga ma lo le sui fu maria ya mala lang ye ma o jojo mai lo tu sui fu mala ba tu de yola ele ding vai ola uli ola wa se anti ya lu fu fitu minuto lo toi o do tane o ling tu lang tasi le ding ya uli ma ngo fi toi ma lu o le so lunu le so le tupu e pe o na yang ini si fo le finga lo nga pi si company ya ya o disi fo na look forward la vai le la tu mano longa ya o disi ama tu mai le fai ungo le riva yaso o isi o le nava yaso fo wa lumara ya ile aso o le kiri si masi e mo mo fa malo le tlenga ya ti ti pe ri le tu ba tanga mai le down le la si you le me fo stimuli ma tu le wa tu ma tai le ringa wo li se le fo ile tu lai fa ile fiafiana nei mai tawina le tolu mai o wanga ma timunga i le fiafia na rafi swinga mali e foi ia winga o le tau o le mali e na ma tafa pel tanto wa so nafi ma tuwa mu tini le la vevela ia ma nisi u timina yangi mali mai el so vidi picture e o antu le fiafi sole e sirko inga ki mulenga sa wele fiafi o ma nei foi o ma wai sina malu ma si tau fa su ai ia le mutia male lau ele ia matatou mea toto ia o e isau ko ngala au faforfani ia na mena ta o mea toto va per si manga I fa folo monta marolo che lona po au me coco che fa ia
ua amatona va ia le pisi i le neia solulu. Tuso mai lungo le wala sole. Ala le mole me o le pisi. Pisi o le ta vale o le pisi o tangata o le pisi o fale o loa o le pisi o kambani o le pisi lava o le tangata ia iana fuafuanga. O le ringvaita ia e o whaatasi ia le langona o le fia. A iei fo ia malasasi le inisi o taimi o le winga o lautala. E iei fo inisi o lava pele o le pa ua ilantou antutupe. E iei fo inisi o le asu aini a lantou cards. E iei fo isesi o le ati ia ilan telefoni. E iei fo isesi o le awantu matamaiti le ilos tamititi sto tasi. O mena e tutupu i aso pisi wha pe nei mai tatau o na tātou lava sau. Ma tātou lava tā pena iai i mea i ono tūlai mai i tu ai ngā so pisi nei. E mai o inai loa ele tau taimata palapala i le lava o lona toa. E wai o le sinamea lea leina tutupu mo mea o pefea. E musi lava la bea tātou tala noa i mea o tā e lenga fui e po tā whaunga i man tā whanga. Ai ei la se tafe fo i lele. O nai ai lea ma tā whanga i wai e leo ma tā whanga umai ei le au la vea i fo i lele mua mua. Le iei i la tau ie e o fuala ko of samsamalang moli fo i. E le ai. E iei nisi o ma tā whanga. E na o e amara sami. A whaila e leo iei sisi am whaina o sosoni e o tiati. Oe, ai na o e malo wa inga na ta whawai ai tupu su pefea. O le mepi to sili wana tawa. O le ola o lau telefoni. Mama whaiona wha o ngā lau telefoni. Te reo whai antu a me kukupungi mea. Ai ua masani ia i tau sanga to itas. Ia a mata tu lava i le aso lusu mara wha o November. Se i au lia le aso se fulu lua i a po se teimi wha pena o le tau sanga fo. Ia o aso na. O le wha mawinela. E lua me iai. O tangatai maliliu ono wha la vlave tau ta vale. Ia ma ila tau e maliliu ono wha la vlave taile sam. Ia ele ngataile. E ta ua mai pia ele matanga aluenga o leo leo. Ia le alua i lunga. O mo meo veisinga i tono ai. Ia i mene i o pāti o fia. O ngā wale mawhai e kako uonga o sa il me ta o reita. Ia mai wale mawhai e tātou ona control. Iau langona voi e pe a ona e tang fia le ava malosi. Vai. A whai e mosi ia lau tango le mena o le ava malosi. Ia pe fau. Pe le mawhai ona e tang fia ni iau langona pe a e tang fia le ava malosi. O le fautuanga ma le tua lano le tātou porkalami. E siringa ingu sau i puki. Ia pe makua wha suka sau vaiki i polo. Ai makua ingu sau vaiki i polo. Ia. Ai tango ni i wha tūlu mulmula ava malosi i lungo le lau po o ngā whea lava. E le ia se me kupu yenki oi. Se i vanga nā lava ue e la watu e tango fia ma e inumia. Ia ngā whakua a makarola i erenga sui mai au winga. A whaila o e o stangata fo i lele e pi e ke kangolo Yesu. E si le pēr tātia. Tu mai pēle hawa noa ia i lato. O la ua levanga māsang i er kamaranga. Ia ua e o le a o fo i le vaitain. E tai lua tai tolu a so e o aitanga tai mena o pāti. E koza mai. O ngā ngile. Fia ale mako. Ale mako wharwhai ngā rue. Ia. I oe aku le a inga ia. O mako ngā ngi. Ai o aku kai o la ai whakarikat. Ia fiu e whakakat. Ai saura kala voile. Ia ua puma le maa o kirifo. Ia ele lo lai whakawau i o le whanau risi vai. O le mea tā ua. Se o le umi o na tātou fia. Pe mea lofa pe le mea lofa. O le mepito sili. O le tātou maua o le fia. Ma le saunga le mu. O le tele o wala au ia wala au mai tonu o le tātou programe foi lele. Le whanga solo le temine. Le whai le tātou se i le tahi au antaia. O le programe o le whaasoa o le anganga moni o le Christmas. Pa mai o le file mu. Le anga lea mea o le file mu e se le tangwanta. Ai se ale mea o whai ngā kala. E kaunga ka le mea ngā o le file mu. Le anga o le mea nā lea le ina whitaua i tangata. Ona o lai kau sa ili fa mai e sa ili le file mu. E mua ona fe vanta wa. Mali liu ma o mau soifua. Pa mai o le kau sa ili ale file mu.
ia o kere lola i po lar ko nga file mo awa ole simia ale ingi me ko kupu pele ini tau ele ma fa yo fa ka i me ka wo isi ko ele kike ya ko kupu me fa pe e te tauna i se me fa ka e u ya le fa ka i mo me o nga ele ona tu ai ale tu i ma le human factor te tonu po le tangata o lo mo ia ele mai lo le po le an ko nga fianga nga i ai o tanto ia nga makapoko ai Michelle Tupale o tanto tama oi o ye fo ile Tupale tina ia ona la vai fai ma fai nai tanto o longo winga e fa longo kwai ki le mfai kakia pa wale me mami malosi o e fa pe nga le me o ke fa ku pole ale fia ai ye se ka fai me mali se ko va por ka piko i siringa ona no fangia ye wa fu yo fia ala ka o fia o le me ma wa il fia ai bo ku se me o le fai se pa ki se company e wa ku e pi ki e se ale nga ki wa ku o lo ngo winga e va fia nga e fa ngongo ma ki polo i makako ya nga sa ili fia o le mea lalea, ia tautua nā male pa ia male malo le tātou tru. A whio ne yeini fia i le po ana nei po le aso an tai au, ia po le whai ungo le rive yasu. A whai le la vea i oi kongo le lisiranga. Ma lo le rei le whani. E le ia se panga o longo whangofo i tutonu o lau whale, ia po lau whale ta vale, po au tafa o lau ta vale, i le tau a whanua, ma ki i lunga lau la au. Ma whai ia leo lau fia. Ai vai. E le foi le mere ka o fia umi a wa o kwa ko fia o lo ye le fa no o tuan tu le anta o lo ye le tangi o tuan tu le menta o le e lunga e makwale ye so le o so o mai ai ile aso so le se fulu valu male afa meluton tale le tula tasi le ni va ngola o li na o nai tu ala no e pula stafu nei le la o sa Singing on his reindeers, pulling all the reins. As I bring the children singing all this merry and bright. So hang your stockings, say your prayers, Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells.
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as you rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a Felisi au Kilani. E te maua umaitau mawhao le sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala I le ono aso, mai le aso lua I le aso sa, mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish, I le 5 Car Road I Mount Ruskell. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu a mo. Tau mō le aso. Valo anga Hosea I le whanau mai o Yesu. Hosea's prophecies of the birth of Jesus. Hosea mata upu e se fulu maletasi a olona foi upu mua. Ona po na tamaititi ai Israelu. Na o walofa atu I ateia. Na o wala awina fo'i lo uatali mai ai kūpito. Valo anga Hosea I le whanau mai o Yesu. Hosea's prophecies of the birth of Jesus. Pe ai le valu se lautausanga. Na whaari loa ai e Hosea lana valo anga le nei. Ai tau nuu I le uruai ki risimasi I le fale o manu I petele ema. E fōlinga mai le valo anga a Hosea. Pei e au tilo I tua. Toe au tilo I le valu se lautausanga o lumanai. A au tilo I tua. Ona manatua lea o le mea na nofo polonga ai Isara elui ai kūpito. Ai na au maia e lea tua, I se malanga e fast fulu tausanga. Ina ia nofo ia kanan, le nuu fola folain.
Au tilo i le valu se lau tausanga o lumatu. Fai mai le tala mata yo. Na fau ele tupo herota. Ma avelana polo inga. Ina ia fasio tia le pepe o le kerisimas. O le ala lea. Na fai ai e Hosea le valoanga. Ae whaamautuina e le tusitala o Mateo. Fai mai Hosea. O le polo inga. Wa vala a wina lo uata lii ai kopito. Tuna pule au. Na faasola Yosefa ma Maria ma Yesu i ai kopito. Ina ia faasao ina Yesu mai le fou vale a Herota ina ia fasio tia o ia. O le pule au fo ia le atua. Na faali ai i le miti ia Yosefa ma Maria. Ina ua maliu Herota. E toe foi i petele emma. Samoa e. O le whanau mai o Yesu le whaola. Ua tele valo anga, ua tātou autiloina. E whaatatau i lona whanau mai i le whiangainga tuai. O se aso, ua manino mai. Sa fau ao, fau pō, i le pule ao ale atua. O se aso ua leva o na tāpena ina e le atua. Mai a ina ua anga sala le uru waitangata. Ina ia whaaola ina le lalolangi ao. Mai le anga sala. Au tātou sa auni e whaamanatu le whanau mai o Yesu. Ia e manatua ina. O se aso ua leva o na tāpena ina e le atua. O se aso, sa fau i le ao, fau i le pō, i le pule ao a le atua. Fai mai Hosea, na uvala a wina lo uata lii, ai kupito. Ai fai mai matayo. Na o Yosefa ma Maria ma Yesu i ai kupito. Ma si i mai e matayo le valo anga le neia Hosea. Wa vala a wina ai, le atalii o le atua, mai ai kopito. Tātou te talo. Le atua mamanai. Whawhetai i valo anga, peifo i o le valo anga Hosea. Wa vala a wina le atalii o le atua, mai ai kopito. Ai whaataunu wina i le tala a matayo. Ina ua whaasola e le atua Yosefa ma Maria ma Yesu. E au mau i ai kupito. Se ia maliu Herota. Tātou ia malau fio i fe au mga anuenga o lene yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu wa mātou te tālo atua i nei. Amene.
Hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Jehovah Sabaoth, hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Jehovah Yahweh, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Yahweh, Elohim, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Yahweh, Adonai, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Yahweh, El Shaddai, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Yahweh, Lord Elion, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Elohi Israel, hallelujah. Yahweh, Yahweh, hallelujah. Hallelujah, worship team, malapese wa whaingo ina Yahweh loa I le rivango la oli. E dawa tue afa miruto na tale o lengi tulai tasi tolungan tue ina le tatu polo kalamina o le lui tau mo le aso e pe o le tapereina e le sunga le whaafengainga ya Reverend Eti Sona. Ngafa o la tue mo se isi ona whaapoponga e le tembi masani le aso a tai ao. E wada tu tatu tala I wei whanuma tala I tala ngana ngana perentania wha tala vanti a Rachel Sifa. Mala ingai nai Point England, Glen Innes, le vaenga la woli puao tu puola. E wa before ia he deio vaenga lusu ia Rose. Rose. Ya va ai le e tanga le fa ali was for leile o le asulu. Yo no o tu lona ia le asroi. Ya ai asulu wei lo matato. Wa ta tonu le July tasi. In this update, celebrations over a government agreement to return more than 3,000 hectares at the top of the South Island to descendants of the land's original owners, Te Tau Ihu. The returned land includes the Abel Tasman Track and the Kaiteriteri Reserve. The deal includes a $420 million payment. Attorney General Judith Collins says the government can continue to deliver services and the public can still enjoy access to the areas. I'm confident this agreement provides a strong and just foundation envisaged by the original owners from which their descendants can now move into the future, with the optimism of that time renewed. Doubts a move away from barn-style classrooms will benefit all children. The government announced it would stop building modern learning environments earlier this year, calling them a failed experiment. More than 160 schools are keen to access funding to put walls up in existing places.
But Auckland's May Road School principal Linda Stewart says the option for open plan classrooms should stay. When we had the wonderful opportunity of being able to build, what we could really think about was what was best for our learners, all the different needs that children have. Auckland police say a man absconded on foot last night after being caught driving a moped at speed without headlights. Police spotted the moped in Mount Albert just after midnight. Despite failing to stop, the rider wasn't pursued until police saw him abandon the moped near Owairaka Park. He ran off but was caught by another unit. A 35-year-old man's been charged. 150 original Banksy artworks are on show for the first time in the South Island. The Art of Banksy exhibition is at Christchurch's Te Pai Convention Centre this summer, bringing the world's largest collection of the street artist's best-known works and insight into his creative process. That's news. In sport, Australian batsman Steve Smith has been ruled out of the third Ashes cricket test against England in Adelaide. After winning the toss and choosing to bat, returning Aussie captain Pat Cummins confirms Smith is out. Steve's feeling a little bit unwell the last couple of days. He came and gave it a crack this morning, but didn't think he was going to get up for this one. So he's headed off home, but pretty lucky we got someone like Usman who can step right in. So Usman returns to the side and will bat at number 4. ASB Tennis Classic Tournament Director Nicholas Lamperin is thrilled with the quality for next month's men's tournament. He believes veteran wildcards Gael Monfils and Stan Wawrinka will arrive in great shape. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Sa fifia e lo tolu e musika kalene wa watu e pen ile fakitai ya fifia ala fifia fakia tasalme e manuia ya kalupaina Little imatautu malepeni sunlalai mulinu etaitu pitoia pia Sio langa manaya Le fepula fimai le sami Ota fetu ile langi Wasulungi ya umasia unkani A omasa bali bali Le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fia ia lana tine matama Olo sisi vai mapepese matata lato ulele Na omae mandela lo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imatapele Ai omae va masia upele Ta oto ai o pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilo Beito se peramitai ai pupito Le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu Se ifai mafia fia ia lana tine matama Olo sisi vai mapepese matata lato ulele Na omae mandela lo oleni Na oa umasia upele
mitanga ya ita Apea ona lauloa Ile lalo langi atoa Wala iona to atele Le au mai moa Ia Samoa Le masina se e susulu Ia Samoa Luku atundu Se I fai ma fia 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 Tengue matama Olo si vai ma te pese Matata la to ulele Na o mai va ni la lo oleni Na o a umasia upele Le masina se e susulu Ia Samoa lo atundu
Vivianga sufifilo i le rivaingo le woli vai toi fo tato pol kalame fanga solo i le rivaingo le woli. Ja, i le tutua fa woli i le radio samo tasi lima iva to o man o le fio le fiva. Ja, man o fo i le tutua i le pia ma le malo le tato tro. Le rifo ja so lulu le so le tup. Here. Ja, ava pe lo waso tutongi le ni. Ai le so kongi le vai so fo. Mana tuwa ki risi masi le vai so asa. E ka kaulanga e kanga vui lele e whalolo tutong i a kawa kuai. Male kirisi masi male isi vai aso. Ina ni te iwa wawela u whaonga ai ngaloa ia oe ono tutong i au pili. O le mea nei ta wana wha mua mua. O le mea ka o le pili ai misi an tātou whale ia tātou te mau tutong iai. Awa ne e whapea. Si whakalila se i mau se mea lo folki isi mas. O le mea ngai kere mo le rei e le bo. O le mea nai le iaini au me fai. Le anga fui o ngai ki kangwa o e koe wha popole o i. Ai tango mua mua e ave ese le tau o le fale. Tu ese sina vaenga fo i lele ia mo le pili o le moli. Ia po le alis koe ngā pili. Ia kuku anku i e masinga me fo i lele o tau mafa. O le niva ia so ma le ngāwa ia so fo. Ia unga umala ia leo le vesi o ngisi mau mea ma ngisi mau whaala vera ve koe oso whaala wha mara kemiringi. Na pauara kala whai aku ye, maali rie. O loo kokongi po la ukupere kemiringi. O le waa makanga holiday. O le winga ngana mea ngai ka o le holiday pe. Usa ua holiday ka kau pe. Usa la ua halu lau se rengi e ka whao. Ia o nisi o tato. O na ua maua mai ia tutongi vo i o aso mano lo. Ia, vai. E le ia le fa so le rei. Aua fui ke fia kama miliongia ma e fia kinge miliongia. E rengi ia so e kasi. Aua te whai atu lautala. E tutupua me va pe i tausanga uma. E oe. E ngā sawa le holiday pei e va aile i la ngā. O mea wa le masangi ai o ngā whai. Wa ke ia wa whai. Ai o ngā le vai ngā fui le la tangata. Ai le ilo aku. E ngā uma kua o ngei o aku kai au wha mai. Ia mai a sau sfurkara ngā ne. Mai a si ngā ulu sfurkara ngā si iu kuarka awa. Ia rorko ngā uku ka avalenga. E makua koe le awa la le nei vaita. O le tele ia mo meo whapikoa pamping singi ngai whai. E whai la vai vai e so uma. O longa winga. Ia ka mwhai lele se whesinga lima se food. Singa ongo se food. Ia makau peis wa pe ngale anu alau seiling. Inga ia o koe lesi vai aso. O nei ei se tupe e te avoi. E te koma ko ian. E se seiling i voi lele. E feso soani ian te oe. Iau fuafuanga. E wana baua no le seiling. Halu lo mare ako. Ua peia e masangia. Ai le masangi. Ia. O le winga ngana o kana mengi i o whana velawe. Ai o so mai ke minge i o asu fia. Paua lau kala e whai i wa, maari lier ka ko ainga. O loko kongi, o laua on holiday. O le kalanga le pālangi, o le wha punga mai e wha pēr. Ia, o le menga ka o le holiday pei. Ua o ka ko kongi, e ka whawhau ma malo lo mo aso fia fia.
check. Ave o timangio. Ea, seka ko walu. Pele o ko makaka su ele fa lo me yesu ori lo ko fofo. Walu. Ai ko be ko. Seka pe me mea, sale. O kope. Sale. Walu. Skeli. Ko mai. Chape, ai se kope. Walu. Wanta. Woo. Sa pena mai mea uma tatso o esu ao. Se awale pai anga le ole asa boy ole po. Sa uni mai tatso mai ma ai le po ma lo si. Ai ai le tanga tsan ma isili ai la pe atse boy. Awala nei pala me la pe pa vai sa sila sa ilina. Ye tatso ma tali ye tatso ma wala boya. Out there e po ile tu. Na over ai tu nei o mamu. Ia ame e oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai ka ko wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale ke tu, atato ma wa po Yesu. Out there e po ile tu, na over ai tu nei o mamu. Ia ame e oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai ka ko wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale ke tu, atato ma wa po Yesu. Sore ya so, walu sale. Mamalo si meri ngai uso, mamalo si mai. Si ba aya tu ya ile te tu la tu mai o. Malo ole sa ile ya o tu le au so. Patia maolo isa ili mai ai. Ia Yesu le na tatso te pia I po iai. Panga ole matiba wale ai ni me alofa. Esa o sa ili lava ia o mawale pa aola. O mai la I po ile ali I. Masiba ile pese uale bana esa ili. Sisi I o lima ma ave la viinga. Le au na lele ina e ulu pale maya. Out there e po ile tu, na over ai tu nei o mamu. Ia ame e oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai ka ko wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale ke tu, atato ma wa po Yesu. O mai la I po ile ali I. Masiba ile pese uale bana esa ili. Sisi I o lima ma ave lau viinga. Le au na lele ina e ulu pale maya. Dele, com a verdade é ngaca. Love for my time,
Sufamali na la Rosa Paipa e le divine la Woli. E ma che sia ya Isabella io e Viola o afato noi malingulain tassi. Le ya Woli man to go Viola so lulu answers fulfitu. Le basino Jesema. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Sunga o whenga whakao e lo kawale po maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mukoi foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka vai aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngō fia ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny, whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw! Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whatanofa le tātou atunuu I le nei whai whapoponga o le tātou polkalame o le areto le ola I le nei aso a lo lava le soifua manuia I le alofa ma le anglilei o le tua. O le kalatia e lua le whai upe e lua se fulu e si fuasi whai tau le whai unga le whai upe whai mai paulo o te leo toi ola au. A o ke riso o lo ola I totonu I atia. A le upu mo I le aso le nei e mawhai o na soifua Yesu I totonu ia te oe. A o tātou anga ia tuile nei vai tau, toi o se anga tātou o atu mataunu I le aso le Christmas. Olo o whaatalitali atu I tātou I le na aso, ia ma o se mea o tātou look forward lava I ai, o la ngona fo le nei vai tau e tā ua tele. Peita ia te au, o le mea sili o na tā ua, o le whanau mai lea o Yesu, I totonu ia te oe, ma awa o ei loa, e mawhai o na soifua Yesu I te tonu ia te ia. Owa ua lua awhe tau sango mawhai na soifua I petele ema, lea lawa ki kākou ke whaamanatuina. Peita o le mea sili na tāua, o le secret le nei, o le mawhai e Yesu, le pepe le na whanau, le fia awhe tau sango mawhai, o na whanau o ia, ma soifua I te tonu o tangata tali tonu umalawa. Whai maili tala paulo le sa kākou whai tau ina nei, o ke riso o lo ola o ia, I te tonu ia tea. Peitai, le mea lilo le nei, e le mawhai, o na soifua pea ke riso I te tonu ia te oe, pe a whai, e le oti louta ngata tuai. Wa e vai tala la apostolo whai mai, ua whaasa tauroina whaatasi ma ua makeriso, lona winga ua oti whaatasi ma ua makeriso, pei o le maliu Yesu sa tau. Ua le o toi ola ne iau, e whai mai, a o ke riso, ua ola o ia I te tonu ia tea. Wa iloa o se fia fianga, o se mea fia tele I le atua le tamā, lona sila mai, o soifua lona alo,
I to tonu ia te oe. Whai maritala le tasi tenga te longo le tuspa ia. Whai a ongo le tuspa ia. O le sila mai o le atu. Le teimi wha maa ngalo ina ai. Oe e le atu. E ala ilo wha atu tuol maliwo Yesu. Whai mai ona saule o Yesu. O nofo ia te oe. Whai mai o teimi uma e kilo mai le atu ia te oe. E le koe kilo ia te oe. Ai o lo tilo mai ilo na alo malana mi o tonu. O lo nofo I te tonu ia te oe. O lea fia ai lo na fina ngalo. I ele tala sa au whamatala ina fo ili statu a reto lisi aso whapea. O le tala moni le teine tala vau na la vea ili ta vale e ingoa ia Jessica. Ina o la vea le teine titile nei tala vau pea maras furulima on tausanga o le tama e to tasi a le ungali I pele ia te ila ua. O na koma leo le teine le fale mai ua le aise wha moe ua la hafa ina lo na fai ai. Ia o tuloa ia fo mai fai o na matua ua le aise wha moe le aise au ngai o lai ia e ave ese lolo masini oti ia ona mari lia lolo ngari ia ave ese le masini ia ona ua le aise wha moe sia la tama ona ave ese lolo masini ai fai mai tala fo mai ai ele teine titi le si la teine e ngo ia ana o lo mo mia se fatu e o lai o ia ken kiki fo ile same age malona male tama teine lo Jessica ia ona malilia leo matua ua faile ta otonga whapitoa ua au maile fatu le la tama leo Jessica la tapele masini e ave ola ili teine leo ana ia ona ave leo fatu Jessica ua tu ututonu faile tonga fitinga ua olai ana ma olai leo soifua maloloina fai maila le tala o tausanga taitasi e mamao le meno faile teine leo ana ai asiasi ai ma ngai ai le nei matua yo Jessica e o ia tasi al me mana o e o se yo le fale ana e tu ule me fa longo yo la talinga e tu ule fatu ana e fa longo ila o se taimi ia ile tata o le fatu o le mafuanga ona o le fatu le fa longo tu ila ua ele o le fatu ana a o le fatu o le heartbeat o sia la tama le e ngoa ia Jessica lea e fa ngalo na fatu ele teine leo ana so le sona foi mo e fa pena le tual tama lona fia tele fa longo mai ile heartbeat o lona alo o Yesu o lo no fo tonu ye te inga sila mai o pe fa te inga o le heartbeat o le ata o le soi fua o Yesu le ka ko ke ola fai mai le apostolo Paulo e le o ko ola o ke riso ola I tonu ia te au melena elai ona malia I tatou I luma fofonga o le tual tapa ona o le fatu lo nalo po le soi fua lo nalo le tatou te olai so le upu mo o le asole nei fai foi mafesili fa mata o soi fua le alo le tua I te tonu ia te oe po ola pe oe le tua matu fa fitaile nei o ngau matu iloa e mafai lo walo o Yesu leo le afana o mali Christmas ona soi fua maola I te tonu ia te mato ia o Yesu amen Ia tutu fai a mea uma mako pe tai I mea tu. Ia tutu fai a mea uma mako pe tai I mea tu. Yesu fa Yesu, leo fa na Yesu. Yesu fa Yesu, leo fa na Yesu. Oh, tutu mea uma fai ai dona sua fa. Ia Yesu Keriso. Ia whakatai e whababa Anu e ngā Ia whaia Whakatai e tutu Ia pepese Whakatai e pepese Aleluia whawhetai Anu e ngā Ia whaia Whakatai e tutu Ia pepese Whakatai e pepese Aleluia whawhetai Ia tātou pepese Aleluia Pepese whawhetai Oh,
Se whawaitai aleluia mai leo televole e whaka a sa mai whanga I tua e Amerika Samoa o taulunga tuai e alpolkala me lao le arento leo la mo e ma o le rivanga o lea woli o leo to e sfuluri ma minuto n tala o le tulai lua n tala lua whafonga le turu swapoponga o tātou tala I vai whanua e le ngangana Samoa muli antula ngang whawaitai sungal whaifi au ya pasta la whaile kopa mo le tātou polkala me le so. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Fantana Fantoya Testiva Malanga Dai Canberra Oshita Lia Malo Lagan Wema Lola Fayola Fever Elegante Leo and Dasha Sitamua Ebo to Manavolo Fanga Magal Wenga Juju Mafeva Lo Filimo Ladia Salulu Malo Leon Sai Malo Foi Ealefa Malo Losi Vicineo Tanto Fa Linga Mafa Silanga Leon Tono Bailo Fisa o le Radio Samoa Wala Vaya Long Puyali Olo Topa Ia Malo Otom Malodisio Fa Moe Ola va belle on fatto no wina le soia ma le dei foi a Masina o ci sema lua filuli mai pe ona tanto lia Mumwa tu ya tanto fa linga le tam sanga kirikiti le pimka lua filu ono E vala wantu ma tanga nu e kale siama so se au kirikiti fia a wai le tam sanga le pimka lua filu ono Ola afaila tanto lua I fontanga I le do fanga ma sani I le nati pako tara I le aso lulu o le so le aso sfurfito te sema lua filu lima I le afo le ono I le fiafi O le fiafi I leo le afa I loa ai ma le aso e amatalia I le tanto tamar sanga marisio vaenga ua manisio vaenga wahalo o tau nofo sila fia e winga I le tam sanga le pimka lua filu ono fa mole mana tua mai lau le stala e morisi fa mtalanga fa so to yane ya lilio Nancy pa lele ile olo tasi o lua tolu o ivan tasi fa iva olo tasi o lua tolu o iva tasi fa iva po vui pentelo stowers ile olo fitu tolu valu tolu ono fa lua olo fitu tolu valu tolu ono fa lua fa tayolo sinia ele fianga le tete fondo ya sola sa ta fianga o le Auckland Pacific Kirikiti Association Awaring aloso no minga o le tusi o le songa fantasi ma le no minga o le vau filifili e mawai ia sa wa sa me alofa o le kirisimasi e mawai fa no penga o Samoa sifu tutuila mamanua o nisi utalatu o Samoa o le nga upu o le matafa yo le matai
le whainga o whaalawalawe pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga ve sila whainga o Paulo o si whaalalo whaalanginga o ekalesia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. Ka meina o le fitu se fulu tāla le tau. Wana o lo fiso le Radio Samoa le tolu pāntolo o no Hopewell Avenue manukau e maua tuwai ea saulo minga. Morisi whamtalanga walau mai le lua o no lua tasi lima i tolu. Lua o no lua tasi lima i tolu pētanga iane i le shopradio.samoa.co.nz. shopradio.samoa.co.nz e whaima yeso o ka whaafutai. E te malanga i Samoa i aso fia. Aua e te aluma avele misela. Pui e pele ia o e malatopi tono o mai wha mai mo tautia. E ala le wha mauti noa o le whaia o tui pui. Ai e te le i malanga. Ma aluma avela o pepa tui. Asia siane le info.health.nz/book a vaccine pe talanoane. E se fale talavai latane. Ia tato umai e whai malangatu Samoa. Ia Sofia ia mauti noa o le rawa umana whai au tui pui. Ia e pui ai oe ia e mesei i lanto umalawa o le nao le ato whai malanga whaatasi atu e longa o le waalele na o le ai e tu waa antu ai. Ia mo e pele i loto ma nganga o lo whaamuri mai i Samoa ke le fialua ma se wha mai. Ia pe o le tato ngase na o le misela whaafutai. Samoa wala ta maile aso whaamanatu o le Mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga le Radio Samoa mo le dito sanga o le whaasoa nganga moni o le Kirisimasi whaasoa mai i au lava upu ia le nganga o le Kirisimasi pe usu sau pese pe whaisau solo pule lava oe. Po e sau video malafo mai le Radio Samoa.co.nz/Kirisimasi e mawhaiwhare e walau mai teimi whaatulangina o polokalame te tasi e mawai fo ilo wamanoa e te hangawa ai le sei. Whaasola nganga moni o le Kirisimasi talia lau video mai le aso valu o te sema ma o le a whaangatale le aso a tahe au le aso se aso sfulmale iwa o te sema le au le a whaiele tātou sei le polokalame na o le malu o le tahe au. Tātou whaasola nganga moni o le Kirisimasi, maru i tele le Kirisimasi, mai le pūlenga ma leo whainga aruenga ale Radio Samoa. Ma walangolango ina ma losi le rei a wha moe, e le company o le All Dentures mo tātou tai nifo ma o tātou o loa, o le nai fia whaia yeise ngā aruenga. O le numero o le telefoni, o iwa lua fitu lua tolu. O iwa lua fitu lua tolu whaafuitai. O le whaasilanga mo le mawhutanga ana whiango a vau. Mo taulanga soifua whapea alo ma whanau o le matanga aluenga me tutisi i a vau. O loo i New Zealand nei. E wala awantu ma le whaaloalo i loutou pa ia, ma lo o tau mamalu. O le awhaatoro wina lawa le tātou whaatsinga i le asto na i o le vainga sanei, a so luse fulu leo te sema, i le hola le kalisia me tutisi i Manukau, 5 Trevor Hoskin Drive i Wiri i le se fulu lea i le taiao. Morisi whaamtalanga whaafso te iane, i ale dumera leo le lua o no lua, tasi ono, tasi, lua o no lua, tasi ono, tasi. E whaamaratuantu, mea uma o tātou talanoina ia tātou whelo ia i le asu tupoina i le lofa ma le anga le leio le tua. Taiolo seinia e Reverend Ngantai Masau e le ngantai lea o Reverend Whalewha Mae ma Reverend Samuelu Amosa Lene. Ma le tātou whaalinga muli mo le mahafutanga a alo ma tama whanau vai e sa fanta. I le awa mana whaanol tele tawai e whaasilsila antuai le mahafutanga ala mo tama whanau le rinu o vai i sa fanta e whaapea.
O le awhai ala tātou mawhtanga whai o le rei tau sanga i le astona i neia so lua se fulu o te sema lua whelu lima i le tulai se fulu lua i le waule e whaia i le lawa o lutu i manga mau le tuatusi o le Foa Luneri Place i Mangele e vala awantu ma le wha aloalo i alu ma tama whanau a siu tātou nu o vai i au ki lani nei e a whiwhia mai tātou whiwhia whaatasi i le whai wina o ngā wenga whai o le rei tau sanga au maina iau a inga ma whanau tātou whiawhia i le aso. Tālo sia i a tātou au ni antu pe atu sai e ma le whingalo le tātou tua morisi whaamtalanga wha so ta yane le whionga le titi whono i le olu tasi o i valima lua valu olu tasi o i valima lua valu wha utai olo sinia e le wha silanga le dai lau a whono le maftanga a le whianga vaie e i au ki lani nei. O ni sire hon tātou whaalinga ma whaasilsilanga leo tonu mai i le tātou ofisa nei o le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo walawa ea le nofo si le fia i lo taupa ia ea malo o tau mamalu o nisi e fuafuanga ma tāpedanga mo le whai unga o le neifo i vaiaso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le patu saina I se apa e la pi Po se pisu pasili Po se masi ke mai piti pasi na sa pasui Oni tamato mani pi Watonu lau pinangalo tapahai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti apolo pe Mausa pepe Ole pepe ole po Talo fatu I lau whaafonga angale nei tu la o lea wauli alo mai o tātou telefone o tu whātasia e lau Radio Samoa. E tos fu lima tau sanga o se li au kilani o whaasala nei I le to ese mo silia ma le tolu tau sanga I le mai ai al whaamsinonga I mo lianga o lono au maia ma le umia ino ni whaamaumonga maa ale ale. O ni ata pue o lo o atangia mai ai ni whaatinonga o sawanga mātanga. Polvaenga o ta'awol importing objectionable material involving child sexual abuse and bestiality. Itala angole ne mata aupa fa pena ta fia fa pango ta suilo office tiute. Ani usila ile malaiva alele fa ava malo au kilani lea li. Ila so tosfu tasio meo to sanga nei lo o lima. Ino ola to mawaina le o atu ile luas futasi afe fa se lau varsu lo o atapue o lo ito tono telefoni fe ave ai ono. Marisilia marise fulu lima afe o whaamamonga e fiso ta iatu le isa wanga matanga o whana witi. Whaamawino le fast fulu pasene o ia ata e whaatulanga I lalo o whaamtalanga o pito I onga ma ale ale tele. I se pepa o whaamtalanga ma le office o tiute po le Customs New Zealand na amata whaatino la to ngaluenga vava aya mo suenga. Mo lea tangata mai lava le tau sangata aluai lua o lua wha. Po le vaenga o ta ua a person of interest. Whamawino o le tasi leo o mta upu whapene wa upito I te le na maua mai I le malaivale le whaavao malo New Zealand. Ua whaalawilo mai nei le avea ai o le li o Mike Pennant. Ma se tasi o sui komisina o le mitanga luenga o leo New Zealand nei. I le avano ai o to finga sa iai nisi o whaamawai po o malo lo li taia mai li ngā luenga I le amatanga o le nei tau sanga. O Mike Pennant o se ua whaasfu lima tau sanga talo o nanga lue ma tau tua o se malo le malo I le atunu. E pe o na amata mai I le tau sanga tasi I wavalu o. Ma o te lelo na silafia ma lo na malama anga I le telo ngā luenga whaatino o le mtanga luenga. E au fiaiso na avanoa a o se tofinga I le malo tele o Amerika I Washingtone ma le au nanga o le Australian Federal Police. Ma ua fo ile mawai e Mike Pennant o le tasi o vaenga tau o whaingoino o le New Zealand Order of Merit, NZOM, I le tausanga lua o tasi o. E amana I ailo na tangata ma lana tautua I le mtanga luenga o le atunuu. Whaalia le komisino leo Richard Chambers o le mawai e se e mai le tūlanga ma tofinga. O se vaenga taua leo le a mautu ma maua ai tūlanga o ta inga ale au ananga. Pe a tilo atu le tūlanga pangatia o iai le mtanga luenga. Ona o le tele o whaafita au li wafita ia e ai ma le au ananga. I reporti ma suenga e pe ona lawalunga ai le tele o reporti le teimi nei. Ma ile tofia ai o le tangata masui komisina. O le wata ue Chambers o le a whaapena o na halwa I pea. Ngā luenga whaatino le mtanga luenga o leo I le tausanga lua o lua ono. Ma ia sanga whaamausali fo isa o tanga matangata.
O le tui titi ai o le tele o sauanga e tūlai mai, mangai o inga whaasor tūla whono. Inisa tala o liputia mai nei e le leiti o whaavao māloa New Zealand, le whaatulangai o pasila o pāsese. A matatu le aso luasfulu ono o te sema nga i atu le aso swuma lua o Januari lua o luono. Mō tangata whaimalanga ai e maasani o na whaonga pe whaimalanga i lungo no fuafi le whaitua Wellingtone. O lea fuafuanga o whaatino lea ina ia tuu le avano le Kiwi Rail e whaatino ai ala tau ngā luenga whaaleleia i vaenga o wheo inga no fuafi ma le tele o ngā luenga ua whaia a wafuafuanga o lo o iai a wala o wheo inga fau no fuafi e peo na whaatulanga le tatala ina le tausanga lua o lo iwa. Whaalia le Kiwi Rail o lea fuafuanga le atu ititia le tele o malanga e whaatuwai mai tāwhia i fo le tele o whaafitau le tula i mai mōta ngata whemalanga ai. Whamawina o le a whapenaun tala nisi o vaenga o le au nanga o no foafi i se vai taimi o aso fia. Ai whaato a ato to le leili whio ai o no foafi i le aso suma lua o Januari. Mai tala mon mulia le ai se tausanga e whamawina ai le ai o se tangata e maliu pe mau so na ola. A o iai ta ilenga i le sami. Ma ono le tūlanga o lea na whaeilo ai lea ngai o le vaenga o tā ua o le Tāmaki Makaurau Ethnic Services Team e whaatūlanga nisi o whaatasinga. O i pōkala me whaalawilo mo tangata nu o piha. So soani atu lea ia i lātou. I sanga whaalawa i te lea i le malamalama anga i vaenga umo o saunga le mu. Pe a ngai atu i le taimo o tā ilenga. I taimi o fianga ma whaatasinga. O se tasi o pōkalami o whaatino i a mawhai o na taliati i mawalunga leo le numero tangata e male le mo mai. I whamaumaunga le tausanga tāluai lua olua wha e fetusfu wha tangata na male liu pēna male le mo e to tono New Zealand. Tōru suru iwa pasene o le numera o tangata i aiso o tanga whaaleanga nuu po i lātou wata ua o ethnic communities. I lea whaatasinga na maitawi nai lea o ina le leo sui a wai le whaonga ai o ofu whaola po life jackets ma le tele o mea totia ma sani mō le puipuinga. O le nei por kalamina ma whai ona whaatino ta wala mai le whainga pāanga a le Tāmaki Makaurau Ethnic Services Team ma le Auckland Council whapeai sui o whalawlawitu tupu whafuasei po le emergency services. O tātou telefona o tū whaatasia e lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga le nei tū lao le aso, whaafetai whaafonga mai, tō whaasei fua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ladies and gentlemen, I give to you, DJ. Voice alive, fire un moto. Te baile tu recibi o ubolo. Me unchi lo atu. Ole la ole no nu. Ole la awu su amali.
production. Molly Philippa style. Humana. Here we go, reggae style. On the
otanga Olea ua tutala ua matala tala ua malapelepe Leso otanga Olea ua tutala ua matala tala ua malapelepe Leso otanga
Whawhiwhenga mai a Sam Whapine Antoa le di whaingo le hawoli. Ma DJ Dave ma nisi o tātou musika sui whewhiloi e wawahen tui fwe o tātou polkala me whanga. Solo whautai atu ia leonoa i ali Aisha Hooch ma le wahengo telefon mo a tātou tala le nei whaafunga iei le tulai lua le am whaen toi au tātou le tulai tolu. O le aso whawinga ina o le kirisimasi i le dito sanga ma wai loa avanoa mo sau tau talanga. Solo po le pese le afo le lua i le au le dei whaamalo si atu mantua ma avata vale e piki le whana wao. Ave
fa vivianga sui fe filoi mai a DJ Dave Alicio la pepese. Alo matama fana wala tanto to wala di vai wala woli se anto le tini. Ya lusful van midu te tene le tulai lua va malo anto ya le nga tumuli mala inga. E dai vai tele ya pia. Io e fa mai le nga upu makwa vela. Io ele ase pangor kimu. E pa el kimu le vela o Samoa pa ke ale vela. Ia fa tete tanto ia foto amalanga tu mai fa fu Samoa. Awa fu ke alwa ku e so nga lu le antoa. Ke wa e mai o lele ia real Krismasi o le dito sanga te pena mai. Ia lo sa o le tanto tau vanga o le fa winga ina. Ia po le winga moni o le Krismasi ia te o evela mai le lua ono lua amin le tolu fitu tasi lima i tolu. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Awa ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krismasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krismasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krismasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krismasi, ia tātou whaatawa ina le Krismasi malona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni lea o le Krismasi. Pei o na whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ono nei tauvanga wa Langolorina e le All Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Krismasi. Ia manuia le Krismasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala digital se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le maua leo le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O laua lua malafa miru tu te le afo le lua pe enjoy lus full fitu malafa miru tu ta le le tu lai tolu na tala tu le leina ya mo so sao le rivaing o le tanto polkalame o fa goina fa so le nga moni o le Krismasi tolu fitu ta si lima I tolu fitu ta si lima I tolu o le winga ia po le ngon nga moni o le Krismasi ya oi laua mado e tu ilongo tono le tanto se ile fa ya
i le tai au o le aso whareile aso. Nei tolu fitu tasi lima i tolu na utala anto le tātou leina e te vala au mai ei loa wa ioi misi loa wa noa. Wai e au, le tanga sala, wa mana tumai ai, Yesu lo ufaola, ke risi masi, wa ulava le papongai, Yesu lo umatai, te wafafetai, Ya, ole wa yele tātou toto momo lunga leina talofa Miriana. Miriama, talofa Miriama wa mai elfaltua. Ia manuia lava malo for soifua. Ya, lelei ole whamatalanga ole pese po le solo. Ole whamatalanga. Ole whamatalanga, ia lelei. Ia, saunoia. Ia, whaaftaima lo ua wanoa. Lei ole o lo ua whaawinga ina ole kewisi masima le tausanga po. Ia. O te whaasaina lava ole aso le tu whaatasia i a inga. Maliero. Ia, ole wingo la utala e yaise mea sa e ita ilo uso, ilo tamama lo tina, o te tuangane, se tasi ole whanau, a vea le aso. Ma mea e o aise langona, se loto yati o e te alue ave lo a inga. Awa, ele aise au nga e te mauari kewisi masi, aile o mo ato atua lo fia. Maliero. Pela se i ole anganga nga ia te awia, o se aso e mauai a inga se loto whamangalo ma se anganga fia e tu whaatasia a inga i le aso ai mese a mātua mwhanau wa i teimi sa le whalongo mātua maritau sanga atua i teimi fo i au mai e whautuanga whanau ai a bea lea teimi tātou te whiofofo ai le pepe o le kirisi masi ia ma tātou o atu whaatasia e whaatari lea fio mai o le pepero kisi masia. Ia o toa o la lea o le aso mo ainga. Ie loa i ainga e awane ito ia se vesia i pea ai tato o mai lea. So ia mawai le fia ma se ainga e tafu. Mano, whautai ia Miriama lelei. Ia whautai telemolu saul tātou tawanga. O ani fofuanga o ele tinamala ainga i le neia Kirisimas. Ia whapena foi se umanu alo whaatu manuia lo waso. Ia whapena foi. Ia whautai tele le tina ia Miriama le watulo na sua whaitono le tātou se. Ia po ai leo le amanu malo i whailonga i usaunia ele tātou ala leo ile Kirisimasi o le nei whautausanga talofa. Oi, so le kalo whaitoi tam whai bai. Tolu fitu tasi lima i tolu. Talofa antu ia si uliali i tunu mafono a Williamu. Ewa befo ile sunga le whawhiangainga lo mafutomai na ia le sa e se sifo ia po sa le i moauta. Eoe, o se kupea le whaiwhi awe ave sori. Talofa. Talofa, marosa i tua. Oa, mai le ia oli tina? Ia, manguia lava whaftai awa mai lau. Ia, manuia fo i lava whawhitai. Oi vole sofa. Ia le li pola. Pola, ia pola. O le tautalanga po le solo po le pese. O le pese. O le pese, ia. Ia. Nei pola wa i sauni? Ia. Ia. La fortuna. Ia. Okay, ia.
Ia tuia te oe Yesu lo matai. Ua o ilo alo mana o ia papa ia ina. Ole alama Yesu lo matai ua o talia ina. Ole alama Yesu lo matai ua o talia ina. Swafa Yesu, amen. Malo fa tanya pola ya fa tele molo sa le tanto ta vanga ma wil Christmas ya mala ainga. Ia whapena foi la sunga male a inga lo pa. Ja, I love it le tu man wil ri vai ngole a woli le stand to talofa. Talofa. Ia tu te vai mai Te ta. bangu baro te fuera nga para pega fonga boa. E bukau, wa mai e seu kama. Baro te fua, i ka te pona. Wa mai e te mai butau. Mangu ia le lo pare ko bagera ko fast ko Wa boa. mai e seu tausi. Ah, mangu ia la ko e vai bagele le chumpa. Ia wa le va so ka ko vala ri ta. Ia sa le ia la sa boa ka te bangu. Ia, man wi o no maltina. Mangu ia ba o mbarkinga bagera ko fast bangu. Ia le ia o le tautalanga solo por pese. Ka karaka fa bolbol. Ia le mau la no tau. Papai se bangu bolo abu. Bobo papai de kua au dia nge kisibasi makau kanga fo. Au dia le lo fo le kua ainga. Pien sangos ka ba ka inga bobo ainga. Bawa file bu ainga ba sel fagi. A besel banguia o Yesu Kristo nga baliu sa kaulo fanga bai baliu sa kaulo nga kako kaka sara. Baro pa ia la nga pa ia le ko ba ka ko fia ma so soangi la nga pa ia ka ko ambese ka ko ainga ba ko pa nga ambese ainga ba ainga ka ko ba ba ka di sia ambese ba fa fia au nga le ko kisimasi fia o fia lava be ubalava fia bawa fia ngadi a meska baba kinga baku a shika ko ku bawa fia a mese baku fanga uska ko ku a mese so ainga se mangu bawa fia so ainga se mangu bat par ku mangu faro ya paso akula ka chefo nge pia fia se mangu ja maar we voor de Christmas ja o loma na yo luano. Afrika la se bango. Ja, lo fatile tu fa so foi ya yo e. Foi si levo vala mal tamai ai tu tanto vala muri talova. Talova lua, talova tonu ia lele. O le da mole tu la fa tai. El tamai ai tu tau le tina ya pola. E male tina fo ya mi amale na mo have no fa ye so la tu sa mo le tanto tovanga. E pe ore ia le fa soa le nga moni ole ki risibas matua ole tai pola va le soa fu as for ile as me le ole afia toilet dan to say ya antonu ele na le tashir fa ilonga masalo ana fi lono na fa ilonga ole dan fu tampina ya molo jo sao ile fa soa le ole nga moni ole ki risibas fa mruya to male ki risibas ainga umalava o tanto yo yo la to sao ile tatu tavanga ile nei foi tu sanga Watamai ole palesa le gerisimbasi wow via darling why sola wow bola tamafatia ya payatu ya tewetia manua wa pepese maka petai le mesia wa mana mai tatu haleluya maosana wa fana mai le pulubana o ma ainga vai pata singa
time me there, take my full time, allow man a bear. And relation, send salutation. Sure has the star shining gold. Like Christmas, yes, Christmas magic. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy, happy once again. Take it away, fellas. Take me there, it's in my full time, balang manam there. So won't you tell me you're never wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy. Christmas once again. RC Malipesita mai longo le Christmasi tolunga tuai. Ja, lo sao ia malau fa soa ilanga ngamoni le Christmasi. Pa ile se ile tai au les really awesome nei. Alo joins full jolu midu jon talo link to line jolu tal jolu. Toe mudan to tato tala even fanua la ngata sa mo. Mai le bang on telephone ala radio sa mo talo sia. Ole dawa e jolu pole dawa e ngai koi kikia e ho. Ile lo joa onga alefa nau. Finest gifts we bring, pa-da-pa-pa.
le Vino Records mana PC o le Kirisimasi le ning vaingo la uli a fai te malanga I Samoa ia po le da fai te mafuta mai Samoa I le ning vaingo la aso o le daua ola le tantu wala leo I le whamo tasi o ono tesi malatasi peila ko le ka ke mafuka I King Sila tasi o ono tesi malatasi o le ala leo na le Radio Samoa I Samoa le deiga vai tamo le tausanga o le dau mawhia na e whafonga iei ma nino le leile tātou tautua ia peila vola gai kap ke mafuka I ngai Samoa mu ia o ko ngai la karsami Such a wonderful time at the end of the year. All of our family gathering and fear. It's not about the presents. It's not about the food. And it's about the family time. And that is Christmas time. And I'm a lover, I'm a lover, I'm a lover. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all of my beauty Samoana. And I'm a lover, I'm a lover, I'm a lover. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all of my beauty Samoana. Son of God to come to earth, our Savior Lord, only one Messiah, the King of Kings who will lift us higher. Ya pepe se pide Italia, oh yeah. Ole tu pula balena ya balo. And nami lava. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all of my beauty Samoana. And I'm a lover. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Esa AI kilenga pulai mai sika kongo. See le fan umang. Everybody say hey hey ho. That is Christmas is here. Samo uma if oh my God, upa pakia le fan mai ole ka komisia. Party time say che che. Fama uma everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Yes, I kala mai la usikas. Lele kwa fa fi o kamai. Pacific la malo outcast. Wow, dia mai le kimsimas. Fabilo ayeku ile ni we. Let me hear you say cheer. I'll be waiting for Christmas here. Then yo I nga umufia. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer up so high, and that is Christmas time. And I'm a lover. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all of my beauty Samoana. And I'm a lover. Beautiful time, a pretty time, a pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty
whaatalo whaatu I lau whaafunga angale nei tu la o lea wauli alo mai o tātou telefoni o tu whaatasia e lau Radio Samoa. E tos pun 5 tau sanga o se li au kilani mo whaasala nei I le to ese mo silia mo le tolu tau sanga I le mai ai o le whaamsinonga I mo lianga o lono au maia ma le umia ino ni whaamaumonga maa ale ale. O ni ata pue o lo atangia mai ai ni whaatinonga o sawanga mātanga. Pole vaenga o ta o importing objectionable material involving child sexual abuse and bestiality. I tala anga le nei mata au pai whaapena tau fia whaapanga tae suilo ofiso tiute. Ani usila I le malaiva alele whaavau maa loa au kilani lea lii. I le aso tosfu tasi o mea le tau sanga nei lua o lo 5. Ina o lato mawaina le o atu I le luas futasi afe whaasela au varusu lua o atapue o lo ito tono o telefoni fe avea I ono. Marisilia marise fulu 5 afe o whaamaumaunga fe so ta iatu le isa wanga matanga o whana witi. Whamawino o le fast fulu pasene o ia ata e whaatulanga I lalo o whaamtalanga o pito I onga onga ma maale ale tele. I se pepa o whaamtalanga ma le ofiso tiute po le Customs New Zealand na amata whaatino la to ngā luenga vava aia mo suenga. Mo lea tangata mai lava le tau sangata aluai lua o lua wha. Po le vaenga o ta ua a person of interest. Whamawino o le tasi leo o mta upu. O mta upu whaapenei. Wa upito I te le na maua mai I le malaiva le whaavau maloni usila. Ua whaalawilo mai nei le vea ai o le li o Mike Pennant. Ma se tasi o sui komisina o le mitanga luenga o leo leo ni usila nei. I le avano ai o to finga sa iai nisi o whaamawai. Po o malolo li taia mai li ngā luenga I le amatanga o le nei tau sanga. O Mike Pennant o se ua fastful 5 tau sanga talo o nga lue matau tua o se malo le malo I le atunu. E pe ona amata mai I le tau sanga tasi iwa valu o. Ma o te lelo na silafia malo na malama anga I le telo ngā luenga whaatino o le mtanga luenga. E au fiaiso na avanoa a o se tofinga I le malo tele o Amerika I Washingtone. Ma le au nanga o le Australian Federal Police. Ma ua fo I le mawai e Mike Pennant o le tasi o vaenga tau o whaingoino o le New Zealand Order of Merit, NZOM, I le tausanga lua o tasi o. E amana I ailo na tangata ma lana tautua I le mtanga luenga o le atunuu. Whaalia le komisino leo leo Richard Chambers o le mawai e se e mai le tūlanga ma tofinga. O se vaenga taua leo le a mautu ma maua ai tūlanga o ta inga ale au ananga. Pea tilo atu le tūlanga pangatia o iai le mtanga luenga. Ona o le tele o whaafita au li wafita ia e ai ma le au ananga. I reporti ma suenga e pe ona lawalunga ai le tele o reporti le teimi nei. Ma ile tofia ai o le tangata masui komisina. O le wata ue Chambers o le afa pena o na alwa pea. Ngā luenga whaatino le mtanga luenga o leo I le tausanga lua o lua ono. Ma ia sanga wha mausali fo isa o tanga matangata. O le tui titi ai o le tele o sauanga e tūlai mai. Ma ngai o inga whaasor tūla fono. Iniso tala o liputia mai nei e le leiti o whaavau maloa New Zealand. Le whaatulanga ai o pasila o pasese. A matatu la so luasfulu ono o te sema nga iatu la so swuma lua o Januari lua o lua ono. Mō tangata whaimalanga ai e maasani ono whaonga pe whaimalanga I lungo no whaafi le whaitu o Wellingtone. O lea fuafuanga o whaatino lea ina ia tuu le avano le Kiwi Rail e whaatino ai ala tau ngā luenga whaaleleia. I vaenga o wheo inga no whaafi ma le tele o ngā luenga ua whaia a wafuafuanga o lo o iai a wala o wheo inga fau no whaafi e peo na whaatulanga le tatala ina le tausanga lua o lo iwa. Whaalia le Kiwi Rail o lea fuafuanga le atu ititia le tele o malanga e whaatuwai. Mai tāwhia I fo le tele o whaafitau le tūlai mai mōta ngata whemalanga ai. Whamawina o le awhapenaun tala nisi o vaenga o le au nanga o no whaafi I se vai taimi o aso fia. Ai whaatoa ato tole leili wheo ai o no whaafi I le aso suma lua o Januari. Mai tala mon mulia le ai se tausanga e whaamawina ai le ai o se tangata e maliu pe mau so na ola. A o iai ta elenga I le sami. Ma ono le tūlanga o lea na whaeilo ai lea ngai o le vaenga o tā ua o le tāmaki Makaurau Ethnic Services Team e whaatūlanga nisi o whaatasinga. O I pōkala me whaalawilo mo tangata nu o piha. So sonia tu lea ia I lātou. I sanga whaalawa I te lea le malamalama anga I vaenga umo o saunga le mu. Pe a ngai atu I le taimo o tā ilenga. I taimi o fianga ma whaatasinga. O se tasi o pōkalami o whaatino ia mawhai o na taliati I mawalunga leo le numero tangata e male le mo mai.
I whamaumonga le tausanga tāluai lua olua wha e fetus fu wha tangata na male liu pēna male lemo e to tono New Zealand. Tōru suru iwa pasene o le numera o tangata iaiso o tanga whaaleanga nuu po i lato wata ua ok ethnic communities. I lea wha atasinga na maita winaila o oina le leo sui a wai le wha ngā ai o ofu whaola po life jackets ma le tele o mea totia ma sani mō le pui puinga. O le nei por kalamena ma whaiona wha atino ta wala mai le whai ngā pāanga a le tāmaki makaurau Ethnic Services Team ma le Auckland Council wha peai sui o whalavla ritu tupu wha fuasei po le emergency services. O tātou telefona o tū whaatasia e lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga le nei tū lao le aso, whaafetai whaafonga mai, tō whaasei fua. Hey, hey! Le dawa whafonga le turu swampo ponga na o tātou tala I vai whanua e pe o le sae whafonga ye le tūlai loa e la wauri o le soe tāpereina ma whunga nātu I le whionga e a le ulua I li ai shahu tolavaenga tolafou a lau Radio Samoa whaatala whaatu waimwha malo atu le divaenga la uli mātua e mai sila whana wa onga lau tua onga o le ria solulu malo tamiti ame o toa mai la onga le ria so le wha maule fuspa tono le tāvale ma e ngofo fa le le fai wa vevela vili la no fa mala mai fai mo mo fuspa ola nga yanto le po ana nei mo au kilani famele official va ai taula a wa ya nisio no fanga ya ma sovili le fio lo langi bai temio la uli dei mai le tu I saute I sifo ola manu le po ana nei mo au kilani sfulma fa tikeri ola ngoto le lai le toi lus futasi medu te le tulai va I le po ana nei Ola vengo mo la soa tae o soa nele lai le toi whameru te le tu la e ono I le tae au. Whamai a wawa, e mai ora yeina I wanga e tolu wa vāsalo ai I whiololo mai te mio le a wauli ma savili mai le tu I saute I sifo. Toi whaatalo whantua I le divaengo la so ia inga woma e masani sa mo ma lo ngā lue, e ma lo fo I le tauan tai. Wingo le taumo le po ana nei, e ono iai timu pupu I nisi o vaenga va pena I wila ma whain tili ono iai e ma le vaenga lea soa te au la tōru vava solai timu mai ono mamafa I nisi o taimi tulanga nai pioni e winga o le tau I le somla soa te au mo au kilani ma Samoa Na alofa Samoa wa ule nei o kāsputi alu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai I le se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Yeah, o taimi o te whaapeane ai Ua sui ale ta aiga I lau vai Talu ona tau mai Fia lo aiga O e tau le amana I amaita O pea o se pologa I le fatu aiga Taia I le fa logo o le faia vaita E uiso Fama galoma Tama savai A otaya Ilo u aiga O te leifa afiti le tausi aina O sale ita uina oi Se fa fine no fontane Ua o la upele o la uma ataimane
e a fama galomai. Ua oma na tuile teine, teine la lele. Malanga tune ile va alele. Taimi umalava utemiti, iawela upele sili. Aole ne wale ayo se isi. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili eita si ole fama oni. Esu ia lava ole olanga. To e malanga foi ilu America. Ele ngata ile suile va ai sui fo I folinga. Awane inalo mai hamo. To e foi mai ise aso. Malanga au ne au kilani to e va ai au. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili ai tasi le fama oni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa pipa ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom ba pipa pipo. Zoom pipa 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 ba pipa pa. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili ai tasi le fama oni. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai li tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e tālafo mol tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tāla. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tua. Mana o mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la o tele ta alunga ese mo le whanau. Ta nga I male ofo I le Dinosaur Gully.
TTA le Express Train, ma Matamata le Animal Park, ma Sawane le Speed Gonzales Roller Coaster, ma awane ingalo le Crystal Mine Museum, ma Tamofiele Asomol Ainga Ato, le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani, PSYasi, ile crystalmountain.co.nz. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mu. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitou sanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ina o Porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu maleivo te sema le Porkalame o le maanua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le All Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga mana whaingaruenga a le Radio Samoa. Eva mai pēr I le radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā te le sunga mo o e. Aloha, se atu le teimi le Radio Samoa le divang o la woli ya sfulvalu mala afa miru tau te nele in tulai tolu fa tana fa tuai ya ro pati mai lanta mala ngai dai Brisbane e au se Italia tolu mai ni sirio tatu fa silanga ya wala vale no silfia le pia mala malo tatu tolu ni sio fa moe ona fa pele ona fa tonuina ile nei vaiaso. E mo atu tatu fa tolo fanga solo I le neiva yaso le tutumala undanga le casa beds and appliances. Fa toa o lo fanga solo 1604 fabric no 4 tolo ma no 4 single selua mai le iva tala il verso mo wela 1604 fabric no 4 tolo ma no 4 single selua o le moenga queen size mai le fitu tala il verso fitu tala il verso mo wela moenga queen size. O le iPhone 13 se fulu lima tala il verso, su lima tala il verso ma wela iPhone 13. E ma le Smart TV lima inisi lona lau tele, mai le se fulu lima tala ile vaiaso. A few on the loy le fa feature fa Great South Roadie o Tahu, e po le tolo feature we've a Great North Roadie Henderson, bevla yele ovalu se lau lua lima fa valu. Ovalu se lau lua lima fa valu. Fa I loya principal au finga wenga e fa funga il Radio Samoa le ia fa se longa maua tuai ia sambia lo fana ole Kirisimasi. Malay tanto fa silanga muli Samoa wala tamile aso fa madantu ole Mesia ia tātou oli ma fia iai tauvanga le Radio Samoa mo le nito sanga o le whaasolanga moni o le Kirisimasi whaaso mai I au lava upule nganga o le Kirisimasi pe usu sau pese ia pe whaisau solo I pule lava oe pu e mai lau video ma lafo mai le Radio Samoa.co.nz/Kirisimasi e ma whaifoi one e vala mai teimi wha tūlangaina o le tātou polokalame te tasi e mawai lo wawanoa e tanga wa ai le se wha solanga moni o Kirisimasi talia lau video e me le aso vanu o te sema e o I le aso se fulumaleiva o te sema o le aso fui lefa tonuina I le tātou se I le polokalame o le malu o le tai au ia manu I tele ia le Kirisimasi mai le pulenga mlau whenga luenga le Radio Samoa langolangina malosi le nei fa moe e le compagnia le All Dentures e te maua e le lua fitu lua tolu o iva lua fitu lua tolu le All Dentures e mawhai o na wha le lei ai o tātou o loa ia e po lesi ma koe wha papae ia ma whai eike unga e se peo na iai
ia ma me nau ni fo auro io e ma ni fo fa pipi ia ma ni fo fa tumu Arisina fa linga ma fa si silanga le tonu mai le dinga le woli le wa lu se fulu lu mi rute o te ai le tolu tamiti ma lo le fa ma lo sila o nga mai le o nga le yaso fa ma lo fu spa tonu le tava le tonu ile ainga sui le fua o nga faiso me ai faiso koma ya ona toi fa ile o me o nga toi le diva yaso Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Yeah. Feel my Philly kula running to you still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine more. I didn't not know that.
seri kuafu Tia le mea Luema y se ole y que se mami le ay, te ongae
fofa. Ei, oi o sibolo. Boa. And when it's time to find home, we know the way. Watch this way, don't gonna ride on a wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on out. It's the
It's on me. Your smile on point, that's on fleek. So baby, take my hand and let's roll. Let's roll. Ever my DJ, feel my way. Nga sui fe filoi o le riva hengo lea so i le tautua wha ua o le radio Samoa tasi lima i vatolo wa mo talo si o le dansa ma whai o le wha tino ia ngā luenga tiute ma whai valo filima e a tātou musika sui fe filoi le riva hengo lea so o le ua se atu le tātou teimi toi se fulu ma le lima minuto na tale o le July 5 le rifo i vaengo lea so ma lo la braga lo ma lo le tawa ta il pia ma le malo si u tātou tro tātou i usili mai sa mo pe anga va ala tātou tauwanga pa ma lo lo atu ma sa lo le tau sanga fo le ole anga va ai tātou i sa mo e le tauwanga na e pe o ne e le tātou ki visi mas ya ai mo le tau sanga le ya o ka ko ngi usila le o lo anga va au matangi lo tu tulia fa talavat le riva ko le woli ba lo le ga lo ba lo le fe le faiba. Just think a minute, it could change everything.
Think a minute. Recently, a 102-year-old woman was playing a game of golf. On a 100-yard-long hole, she thought she had lost her ball, only to discover she had hit it straight into the cup. A record hole-in-one by a 102-year-old woman. Who says we don't get better with age? Othmar Ammann was an engineer for the Port of New York City, but he knew he had plenty of good years and plans ahead of him. He decided to leave his secure government job to try and fulfill his dreams as a designer. So he started his own engineering company. In fact, because Ammann was not afraid to step out of his comfort zone, our world is full of many magnificent monuments to his memory. The airport at Addis Ababa, Ethiopia, Dulles Airport in Washington, D.C., the Iranian highway system, the New Jersey and Connecticut turnpikes, and what was the world's longest suspension bridge in New York City. To this day, designers and engineers are still talking about Othmar Ammann's many masterpieces. Actually, two of his accomplishments we didn't mention earlier were New York City's George Washington Bridge and San Francisco's famous Golden Gate Bridge, since he did those before his retirement, if you can call it that. Because most of Othmar Ammann's engineering masterworks he built after he retired, at the age of 60, right up to completing the longest bridge in the world at age 86. You know, we all were designed to keep building a better life and character right to the end. Recently, I heard a successful man say, "I don't want to have to look back for the best I've done in my life. If I peaked in the past, then I'll never become the man I can be. Life's greatest achievement is to finish it well." Sadly, not everyone gets better with age. In fact, some people's character flaws seem to get bigger, and their weaknesses worse. As one man observed, people can change, but few do. So why not ask Jesus to forgive you and take control of your heart and character every day? He'll help you continue to grow in your life and character and build a beautiful life all the way to the end, so you'll just get better with age and finish your life well. Just think a minute. If you'd like to... Oh my,
E o ele everlasting praise mo le pese o mai tulunga tuaile po le kalameda o le think a bit mo e ma mo tato umala vai le ria wole o le solulu lewa toi va bidu cholo toi o le talo le tula e fa. Moi votu amo. Wa tulunga tuina mal tu mo Samuel le ria solulu la so le tupua so sulfitu o le dinga sino te sema lua fe lua lima talo sia o le da o so longa le ria fu fanga o tutoi o le nega solo sulumata ko fi mai pe ave o le la venga solo I fo ya o le langi ya mangi malu mai se vili le dinga o le tato tua so we ya o lima sa o le fa mo ya o ni fa mo fo yo lo o fa to luina ile so ya mi sita pedanga mo anta ya o la senga o le tau bali ile tato mautanga ponto le tau tai ile te misasi ilana ai to pena mai sa o le fionga yali a to se vema le polkalambe le ganga I fo favor ya ai to mo antu tato talami to le Pacifica male lo langi le wata pena mai ele fal tua ya Miriama la tua po Maria mai ale o le so tua ile ma le polkalambe o le malui fale ile nei fo ya sololo tato filo yain ile so hantau le lofa malanga le yo le tua ma tua voila au ma le fiafi soifua male peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema ne ilano ole ni na o umasia ukele
Sonu matatai goa Wafa'ai goa ai Samoa Le perina o le Pasifika E fai mamita vitanga ya ita Wafa'apea o na lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona toa tele Le au mai moa Ia Samoa Le masina se I susulu Ia Samoa lo uaturu Se I vai mafia fianga Ie banga atele matama Olo o sisiba hai mapepese Matata